wo Cape Coast Monday onyame ya adom na woman ne ba obebo fi ofri mu na mahu apparently it's part of the MPP houses in Cape Coast adentia mo kai Cape Coast Justice Bia Rollins ebo nitio one ne yiri tio ku won se mo be kai a Rollins firing squad time yebo yes okay yebo papa bi tio ena ne yiri ne se mo kumikunu dia ene mu nkume so ene sojafo no shoot oba no so sometimes o share these documentaries na ya na those things no it comes up. That is the family Ivy comes from. And ever since that thing happened, Ivy and Kasefia Wufrimuno, they vowed never anything that has to do with NDC or Mompe. And to Wamukuran and Yom say, ye fear hey, what by Yakobo NDC because Krachinia no na airshare Guswaini nano. NDC for Bonitio Ekuno. Ne yere koka se mo kumikunu dia munkumeno. Ye ne den, ye sign kun ne yere. Enti wo a wonim Cape Coast our story way the Enimfo family the Enimfo family that is the family the Enimfo family me da say wo a wo Cape Coast to a wonim Cape Coast bia no sa siana oba ya wo person obeji attention so wo person oye gospel singer no da bia wo free no dia ya wo mu ne say party a ende omama niska amani di Gyimi wo mu twitio NDC wono ne na scholar so ebo ni tio na yere kokan ya tio and this happened live. Some of you are ye kaku some am dwene say yade ye fe na mu heli kufuo no ye kun sa animfo no na yere kokan say mu akumikunu de amunkumi ampa ye kun ma me ne de ne ka ho. This is a big story in Cape Coast wo free Cape Coast bia wonim sa enti wo ne hwan na wuti fie ho na wakoka kura se NDC hejo obodoyi enti in fact me de omo kan ye na me ka kire mo omo boa meso me boa dia eyo omo wanwan ne se sa de ya wo startis wo beye corona no omo ne kasa adam se dia wo person beye no emfaso ni so se wo beye sa because yen na sa de we ato yen me ankasa ya quarantine me and you know say you quarantine me entia den and mu kodi NDC fu achi akwakoye saade we yesi eno ano na Ivy ni omujai kasa yesi afio mu ho saa Ivy na de video aba odi akufu ado de ho anwan mu atami me se so omo boa me so me boa sister ne say ono de o akwantuom na ne nkrofo e wo Ghana ne huru ano omu huru no Ivy ne nkrofo meka ne long distance family fo e wo Cape Coast wo no ye kire huru ano omu huru obeye sa afa na nye easy what are you talking about? You are telling me say the NDC for the ye ni na no ye nim sika ko aye de ama wo ko di NDC fo achi tetua comfort welcome e ba be di Akufo Addo atem MPP atem. Internet sister ne say ono kura ka kire wo Ivy ne say Ivy me no ni na sa case we ato yen ade no ya chew said ya obeka ye ne yetro twaso ne jai because they say one ma won krofo sebe omunim wo secret ni na obi apo one mo omunim wo bibia na obi apo na obi ade wo information ma say ya wan say obi de wo information come as about to say na you be ma woni ne ware ye de agya wo ne de did na wo ma no confirm say de sabato kan na no kre o confirm ni na enum guase a ebusua animfo ne mpese ebe kan mu nti e no ma tie agine mu a wo mo pese wo mo ba no mo be pacho me de masemo amaka na ye simple yesi di wager na wonani na onkwa nnare aware wasasi so Ivy no from the day a obegina ho twa atro editi Akufo Addo ne bawumia ema kwan man kola ntotofi wan kitinkiti bi ebe didi Akufo Addo ne bawumia atem na mese won kwan na wa yeden wate so meka na ha e na meka kire mu ni na ase memo die enya ade amema na attention intimu hu ya mechanical kra bi na mijaye se wo obaafon sebe sister facha me meka sanka mi ni na tem ba se wo obaafon sa se me hwe me maami baki
Mama Becky. Me share Mama Becky posture. Me share ni age. Na me de share wo supposedly gospel singer Nyankopon asra wongo. Minim se wo so wongo sra no kwaje na jagureja ho, se kwaje no wan ho block nation. Ubi bia block it. Unshira block it. Ubi bia block na wonam US na wo Gyimi. Wa on de afi wa kofa de abre wo abusuya. The family would speak for itself. Meme de ye di dwantoa e de betoa me because ye se me na mekasa omu betie. Na me so no sebe enya ha na mi begina abeka kire mo se wo a waye program se wa hwehwe wo niam a opese o de ko fire ivy kujai there bi eye wa lie so opese wo spend the whole month they can ivy right eniam pa ne so ko so ese ye bohu dawuru timo de se mo be mo NDC fo de bia me man nkola we ni musika no ma mandwuma na ese ye bohu dawuru ni ye wura fi wadi ase na ye de akoye ena chinije na se didi atem ivy didi atem na adwuma na da wo ne ye bohu dawuru NDC enya the infantry aba be ka kire yen se Ekufuo ado nya hwe besremo mama ye ni na ho me page so de bia meka se oba ha na se wansua bibi amfa nkwa emwa me because me pese daachi bi amini ho no obi bisa obi bia watumi ayi na no se oh asem we kura mete no Felix page ne so sometimes say am wa sister Betty ene sister Cynthia ya no mo ka se oh na said the abronye no mo kan na Felix o kan na ade me say yes eye me de said the amekan ye no enye ntro na yenye ni petitiri wa omo so mo ye den omo confirm say ye na nka me nkom be gina amekan ye abronye ame confirm o hopes na me confirm any communicator am confirm na akoye se ma be gina na masesa nkrofo abo ano na me di tro but the amekan bia from 2020 me started say me ye say adwuma we e de amana na Ekufuo ado ne Dr. Bawumia madie bia me subject bia me treat bia some of it are na communicators na so mu a o me treat na e ma makoma enije because they are mekan ye no e be mu enti mesre mu Ivy abusuya okay Ivy abusuya say wo mo sre mu yes bread wo South Africa na me say ya menua yes South Africa ni no oso wani de account ne de account ni na ana waka na me ya basa na me se wo sister no wanko Gyimi no ho a anka de ka ho ne de anka ho ni na ya mfa mfra na omo de be fra so ama no because o practically we what is saying government only policy there be ye de ye ni policy inti momo de ne de ye de ne say ye say ye kana wa mpene a na ye de veranda boys ne azoka boys ne mule Gyimifuo no na ye de omo aba na ya meska kakrama okateche free fan money fix the country for no ma share Gyimifuo bi te se Kofi Blay no yellow se mon konko ye yi a demonstration na wadwene ye adwuma for the first time wo de wo se we su hu ya wo se wo de wo ye Gyimifuo wo ye NDC ni Gyimifuo na we su hu ya for the first time in our life in the life of Ghana assembly plants aye they assemble cars abagana we nyansani a me ye nyansani ntini minim se nne na ye hihye ne keke wa ha ochina bi beba afi de ye be manufacture parts and things here na mesre wo se kana for pa nti ye dia nkura nti mo gidi pa se de betumi asolve ane mahama mo nti mo ye sure pa se mahama nkwa na betumi asesa